želju i potrebu za slobodom i za izlaskom iz ovih okvira o kojima sam ovde govorio, ne dovodeći ih u pitanje, nego pokazujući da je mogućno stvoriti nešto za sebe i za svoju dušu. Tako da ja i svoje prisustvo ovde i svoje kontakte sa kolegama, koleginicama posmatram kao jedan od tih malih krugova slobode koje sada mi praktikujemo i koji neće biti ostavljeni i neće biti institucionalizovani, ne govorimo o nekim institucijama tog tipa, nego će biti urezani u našu memoriju kao nešto što smo mi danas stvorili, što smo možda stvarali po modelu jučerašnjeg nekog stvaranja i što ćemo sutra stvarati. Ali ti mali krugovi slobode koji se stvaraju tako što smo izišli na pučinu, oni su za mene bitni i oni pokazuju da ne moramo samo pesimistički govoriti o stegama koje nas drže vezanim za svoje tle, jer te stege su ideološke, jer te stege su propagandne, jer te stege su političke. Mi možemo i svoju politiku alternativnu i ekstravagantnu. Gde si, Rastko, da čuješ koliko puta sam upotrebio ovu formulu tvog podnaslova, to je stvarno šteta za njega, ali pošto je sad već Milan me ne opominje, ja sam u 12. minutu, ja vam zahvaljujem na pažnji, grazie e arrivederci. Arrivederci. Mogu Ivane samo ti dodati, potraži ti knjigu, ja je tražim već decenijama. Navodno je Stanislav Lem u očaju od postmoderne napisao prikaz 21 nikad napisanog romana 21 nepostojećeg autora. Možda ta knjiga postoji. Znači, crossover nema kraja, naravno. Rastko Močnik je stigao. Rastko? Ne. Dobro, Rastko će stići. Njegov... No, pa onda, to je, opet je crossover. Je li to Nevenu Šumović manipulira ili je slučaj htio, slučaj crossovera, da ovo dijete 21. stoljeća, Srećko Horvat, najnovija akvizicija 20. veka, a nije u njemu, tako reći, niti rođen, imao bi biti na redu. Srećko Horvat već razvikan i dobro znan. Unatoč mladosti, filozof, semiolog, prevoditelj s njemačkog, engleskog, prevodio je dijela Norberta Eliasa, Slavoja Žižeka, Petera Sloterdajka i drugih. Umjetnički direktor je Zagrebačkog Subverziv film festivala, na čemu mu kapa dolje. Njegove su teme totalitarizam, distopija, društveno organizirano zlo u suvremenom društvu, difuzija odgovornosti, dehumanizacija, traume, društvene paranoje, efekti političke korektnosti. By Nevenu Šumović, ako sam šta pogriješio, molim lijepo. Izvolite, Srećko. Hvala za riječ i hvala organizatorima na pozivu. Također hvala Ivanu Čoloviću na lijepim riječima. Žao mi je također što Rastko Močnik nije tu, ali za kaznu ću mu ukrasti 2 minute. Za razliku od Ivana koji je govorio o malim prostorima, malim krugovima slobode, parafrazirajući, odnosno citirajući mađarskog pisca, ja ću nažalost govoriti o malim krugovima neslobode. I naslov mog izlaganja jest prema europskom apartheidu, na primjeru Italije. Žao mi je da danas nismo u Trstu, jer ću poći upravo od jednog primjera iz Trsta. Naime, prije par dana objavljena je vijest da će u Trstu po noći krenuti civilne ophodnje u svrhu traženja ilegalnih imigranata. Dakle, svo civilno stanovništvo koje želi po noću Trstom može hodati naokolo i gledati gdje se nalaze ilegalni imigranti. Ukoliko zaključe da ti ilegalni imigranti rade nekakve ilegalne radnje ili recimo to tako nepristojne radnje, kao što je Orijana Falači još opisivala, imigranti su ti koji pišaju po našim trgovima. Dakle, ako to civilno stanovništvo uoči, onda ono može pozvati policajce i karabinjere. Takvo izvanredno stanje nagovješteno je još prošle godine. Naime, kad je Berlusconi Italiji obećao nultu toleranciju u borbi protiv ilegalnih imigranata.
2008. godine u kolovozu angažirao je 4000 policajaca koje je pozvao na ulicu da se bore protiv imigranata, da bi onda zatim u siječnju, ako se ne varam ove godine, najavio da će na ulicu poslati čak 30.000 vojnika, naravno kao odgovor na dakle, brutalna silovanja koja se najčešće pripisuju upravo ilegalnim imigrantima. Samo za usporedbu, 30.000 vojnika na ulicama je otprilike brojka američkih postrojbi u Afganistanu. Dakle, Amerikanaca u Afganistanu ima također 30.000 i u tom smislu već ta dakle, brojna analogija pokazuje da se Italija dakle, nalazi u nekoj vrsti ratnog stanja, jer čemu bi dakle, bilo 30.000 vojnika u Italiji. Još jedna druga analogija sa brojkama pokazuje o čemu se tu doista radi. Dakle, prošle godine je preko talijanskog otoka Lampeduze prešlo oko 30.000 ilegalnih imigranata. 2007. godine dolazi do veoma zanimljivog, nažalost tužnog slučaja. 7 tuniških ribara je optuženo jer su pomogli 44 jer je bilo i žene i djece među njima, afričkih imigranata. Dakle, oni su bili oko 30 milja od Lampeduze. Čuli su po noći urlike i vidjeli su da se imigranti utapaju u moru. Međutim, oni su im odlučili pomoći i sada se nalaze pred sudom i neki od njih bi mogli dobiti čak 14 godina zatvora, dakle samo zato jer su pomogli ljudima koji su se mogli utopiti. Sa druge strane imamo dakle ribare koji istim tim imigrantima nisu pomogli. Ima niz slučajeva gdje se pokazalo da su se imigranti utapali, pokušavali su doći do brodova, međutim ribari su ih sa štapovima odgurivali i pustili da se utope. Mislim da je to najbolja analiza, zapravo najbolji pokazatelj situacije gdje s jedne strane ljudi koji pomažu ljudima da se ne utope i da ne umru bivaju osuđeni, odnosno mogu biti osuđeni do čak 14 godina zatvora, dok s druge strane ljudi koji ne pomažu ljudima koji mogu umrijeti ne završavaju u zatvoru. U tom smislu danas sve više dolazi do reverzije tradicionalnog odnosa između ljudskih prava i političkih prava, kao što to smatra francuski filozof Etienne Balibar, u smislu da su nekad ljudska prava zapravo jamčila politička prava, danas se radi o suprotnom. Ako nemaš politička prava, to jest ako nisi državljanin neke države, onda ti nemaš više niti ljudska prava. I to je dakle temeljni problem. Naime, prema onima koji nisu državljani neke države, sada se ponašamo kao da oni nisu ni ljudi. I ovdje se dakle radi o onome što talijanski filozof Giorgio Agamben naziva golim životom, odnosno svođenjem nekih ljudi koji nisu vrijedni života, to su homo sacri, svođenje njih na ljude bez dakle ljudskih prava i to samo zato jer nemaju nikakva politička prava, odnosno nisu državljani neke države. Tako je recimo ta vrsta biopolitike seže dakako na sve aspekte života. Tako je recimo u veljači ove godine vlada Silvija Berlusconija objavila da će se boriti, da će napraviti kampanju protiv netalijanskih jela u Italiji. U gradu Luki su tako već zabranjeni kebabi i dakle to se naziva hranom koja može na neki način ugroziti naš talijanski bitak. Gotovo istovremeno Milano je donio sličan zakon i to sve u svrhu, citiram, očuvanja lokalnih specijaliteta od sve većeg utjecaja etničkih kuhinja. Prije par dana sam pročitao vijest da su Talijani čak predložili da će krenuti u propisivanje toga kako će izgledati pizza. Dakle, koji su to sastojci koji će određivati što je to uopće pizza. Naravno, jedan vjerojatno najpoznatiji talijanski kuhar Vittorio Castellani je lijepo pokazao da ne postoji tako nešto kao što je izvorna talijanska hrana, u smislu da je čak i umak od rajčice, dakle, Talijani mogu zahvaliti Peruancima iz 18. stoljeća, a da bi špageti zapravo mogli biti porijeklom iz Kine, odnosno kad je Marko Polo bio u Kini. U tom smislu pokazuje se zapravo da u Italiji danas, dok s jedne strane imamo ovaj direktni rasizam, ono što Etienne Balibar naziva institucionalnim rasizmom, po kojem se neki ljudi koji nisu vrijedni toga da budu ljudi mogu utopiti bez ikakvih sankcija.